Hi, good evening everyone, and welcome back to my channel. Today, as we did the same, we have visited two relief camp, including one front line. So today we are planning to visit another relief camp, that is Saiko village, which is situated in Kampopi district under Saiko subdivision. So because of all those donators, firstly I'll read out their names. Sister Amala, Believer, Charles of Salem, Visa, they have donated. Firstly, they sent me 25,000, and secondly, they sent again 25,000. So total 50,000 amount. And secondly, Jong from Goa, she have donated rupees 1,000, and that another one, sorry I forgot his name, he sent 1,000 rupees, and all those total amount will go and buy pork, and we'll have dinner together with Saiko relief camp who are staying right out there in Saiko village. We'll have dinner together, and as we did the same, we'll distribute some amount on envelope to those sorry, no, to those who stay in relief camp, to widowers and pregnant women, and including the relief camp organizer will give an envelope. And let's see how we manage the whole day with all those people who stay out there in relief camp. Exactly in this Saiko relief camp, there are more than 100 people staying together there. But as this is monsoon season, most of them they went for duty on front line, duty in front line, and most of them are engaged in daily activities in the paddy field. So whoever stay during the day in the camp, we are going to sorry, I have frequent cough and fever. Let's have a look on the video, and after that I'll give my contact number. Those who want to help relief camp or anyone in future, you guys can contact me through WhatsApp or call. I'll be giving my number below down there. So bye bye, let's have a look on the video. Ready to proceed to relief camp. This one is a bag of potato. A bag of potato, and this is banana steam. Adang dong om nalaya. Banana steam. This is meat, pork. This is pork. Kisay da. And this one, pias, ginger, garlic, etc. Hi everyone, welcome back to my channel. Today is 12th August 2023. So we are hiring this auto, and we'll be heading to Saijang village near Saiko. Kampopi to Saijang, it's around 45 kilometers. So the communication and transportation is not much good, but slowly we'll drive with this auto, and we'll be having dinner together with the relief camp. And we also bought many goods to provide for them. So let's have a look. We'll be heading now.
Kangpopi, we are heading to Saijang village. Actually, we are planning to go 5 of us, but 2 of them they have emergency work, so only 3 of us along with our auto driver will visit the place. Even me too, I have frequent cough, frequent cough and fever. So let's have a look and see. This is the road. The road is I love this green paddy field. Finally, we reached the Saijang Baptist Church. We reached Saijang Baptist Church, and this is a relief camp reception. And finally, we are here inside. So Saijang Baptist Church, they were welcoming us. Saijang relief camp. Kitchen kalung tawing. Katu yon no bote the bot piltin na kito tao te alu hit the hit no tin. Na long ko. Ikat chula. Have started cooking. They are peeling potatoes. The one we brought from Kangpopi. And today we also bought ngari fermented fish and with chili, king chili, 3 packet of king chili, pias and onion. This is banana steam. We are going to make chutney, and they are cutting meat. So right now we are preparing for dinner. Okay, this is the old village. Saijang village relief camp. To low pai, Aigizang, Leikot, Pai Liangkot, Kovazang Tombol, Kopibong. Okay. This is the relief camp. Ngay po. Seems this is their bed. Can I open this? This is a relief things which they were provided right now. Cover with bed sheet. Sahit ni zat tabangum dan ham. In 28 to 30 kita. Oh. Family here, members 196. Oh. 96 members. Here, more than 96 plus were staying together here. This is a kids play carom board. Kiti mo ko ayan. This is a relief camp. They used to cover their bed with bed sheet only. Now Sen. Now. Itu lah pupu ni topi dia soang. Thì relief camp mà hiện. Almost bed sheet and everything were provided by
Relief Center Committee. Khati khati. Nghe cả ai có cái đồ tên luôn. Oh. All these are bad. This is an open space for having devotion for the relief game. Hithi munyao khat omin chalai munahi relief game ma isu pite win mai chama sip now mun hi in ichi ro ting le hilai mun ko go zu ting le en ne na mun hi in whenever this is monsoon season, so whenever it rains, so they have meal or dinner together here. Isu pitiao zong so again. See, Saijang Village Relief Center. Firstly, it was the previous one, but this is the newly constructed relief center. Namely, there were 10 villagers staying together here. The first one is to Lopai, Aigizang, Leikot, Kamu Saijang, Tingzang, Govazang, Thumbul, Pai Liangkot, Hong Sai Weng, and Molno. And then what about Tazang? I really miss you guys. This is a relief church toilet. Saijang Baptist Church, KBC number 3, church toilet. I'll show you how the toilet goes. How they maintain hygienic in this toilet. Oh. See, this is church toilet. Saijang village, thank you so much for maintaining hygienic for all those relief center. This is one toilet, another one. All these are hygienic toilet. Thank you so much. This is second part of relief center. Chụp. Oh. Hiểu khẩn ra căn chỗ bị chân hỉ hả? Oh. Hello. Có hiếm cái tì. Hề nghe. Ê ra thắc hẳn hòa. Nu. Nào sen. Mẹ căn phụ ba không thùn cả lột suốt tài. Hả? Có giống? Oh. See, this is a relief camp, but they have a very small, cute and separate kitchen for cooking because some got diabetes, they can't eat in common mess, so they cook. Hoi hậu sapi, phai lên con hậu sapi tôi có chỉ một tổ tàn này hả? Chỉ bảo mẹ. In rồi anh nhớ có một tí chỉ khăn nào tên là hiểu. This is another relief game. Nó hiểu chỉ bay. Chỉ bay bốn cái gì nó cạp ra chỉ phá mình vậy. Ê, khó lâu bị video cạp lâu lằng hơi cạp hẹp quá. Lai chấm gì vậy? Lai lù. Phai nó thấy thế phật nó hẹp phá gì nghe. In rồi anh nhớ có một tiếng anh buồn chàoវិញ. Cái pháo mày hẹn. See, kids were playing on that tree. Hen hot tiêu thiên phong chung. Yo. They don't have proper education. They just play on the tree. They are the future of our nation. Investi.
nang min chi pitaria thang min chung ale nang min la xian nua ale nang min la nào hả hem min thang ala chai na pe nang min la sát boy thang ale no hi really fa no mam Saijang à ôm rộng na ole ole Yun na, so kita kasi sa kanya ama sa pani kasi nila na. Yan yung hindi ko wala yan yung yun. Nalawin mo, nanawin. Yan yung natiyon, ini tiyon kita. katu akang ke are yen Akang. Akin na dulo, si akang. Wow. akang Wow, senang dia. hả henge he's a chef for today. Wow, trang pa hami pi ham. Oh, kan ni dia trang pa me. Trang pa tam sa tam do cho pa hai lo wang. Ai, ne chok diu nào thiên. kan media link pen ako hum ta. Oh. Ni nga to ba ako hum ju. This is pork curry. What is this? Katu. Hichi pi ham wang. Iron ba. This is chutney. What we call chutney? Iron ba. Oh, ngari. This is dak. Tibu na. Iron ba di? Khat ve. Yeah, this is iron ba. And another one is this. Wow, this is dal curry, plain dal curry. Dal mẹ. Cái bao mình, dal zam chỉ hiền, cái ông này về đó chừng nào, nute pa ke đâu lệ, sai zam kusanga, hồ bún năm bài hồ sấu xiên tông, cái link hi YouTube mà tam tạo dòng nên ngô mấy cái hiền. Aka kanin ni muting le ata to na lim akibang poi ti zo mi igazam ji jong himai the ru le ilung kim ki palo ji jong himai the mi hem ki ti hi camera hi tham khat lit zet te te hin ata hi pe nyaw zet te te hi en ipi jong le gazam ji jong leo han ni tu na ki ho ka hung lo na pe nu hi ki hon sum la pai kan ke pu lo ba ka hung jong a hi di pu in azik ji piam ti le pathinin tiền của này tiền tiền nè hậu sắp đi quay đứng kiếm tiền hai đứa quật nữa nè chỉ nên phụ bị bên này ta có buôn người ta có phụ nôm đầu chỗ kiếm nhiều đi sao số tí im bị không có mồi gì nhỉ hát trong phong sai ôi cái áo này lâm tiền sông thôi cái này cái tiếng em đi không phải là sao sò sò biết cả vị đến đây niềm này kịp nghiền thì ngari hi envelope amo tiền ni ngari to na naman di tin nên sao mà sao căn chỗ biểu hiện na chỉ quay cả vị em hiểu lâm tài không ngari chỗ này Puzo kita Saijang Baptist Church. Nang lo ke pa thil pi niao cha kan ti no ma. Treasurer Saijang Baptist Church. Aban le secretary Saijang Baptist Church. Nang ako nang ke zaman no ke pa mi. Head deacon Saijang Baptist Church. Ama tu no ko pi rồi cho lại cái nung bộ thể là niềng pi tông thắng nào hôm nào nó làm tâm sẽ về thế nên như mà sao nó còn lâu đi xin đây lắm hồ kịp chứ có hết xỉa mông không hả ôi cái thứ cái gì năng là phụ phí để tại hơi đến tội cả nên năng mà tận là cái kiểu đi mà bán nào rồi thì phát hiện phát thầy bộ bình tin chứ còn dòng relief kiếm tung trong
vil la thei ka ne la ka vil kit ring ka ti rotation na hung chal mo hei pun na na wat ke chung ba ka ke pa in bang si chi hi jong leo han hi ta khat khat ki na he ti hi im sa na tin na wat ke chung ba ka ke pan tu ni hung la nga ko na hi lang alo le mu te la nga ko na hi lo le ke pa tu sei nom na wa lo le sei bin lang amon sa pau hi lo le non ei pau na sei lo le kin sa pau ka le pi ki tho tho din ama sang so ne ki le ki tho tho hi na i pi le tun no ho zo se ko hi le a ho lim no pe Ipa medical wal jong se di ka pon tu ni ko a chi the na din mun tan pi ki ni i na chmo wa Ilau ram na wa hoi lang hi lo la i chilai mo na sa ya ku mo na ko bu mi te ki pa la thanom ta e gal ka mo wa tu ni ko ayo pau nya to loi ho wa lu le gam dam dang a sport so la ko ho ki cho jo si ya len phat phai pi u pathin kan thang wa ne he ama la ma ba la wa pathin ma ku yu tin in ki to pi yo pathin la chung che wa pathin la ga ga pi ta han ti ka ga se no men se nom tam tam yang le chan chu tan te pa ki pa Thank you so much to each and everyone who donate money. And on behalf of all those donators, I myself, Paune, along with all my teammates, we approached to Saijang Baptist Church for visiting relief camp. What our mothers she said is this: thank you so much who donate money for Saijang Baptist Church relief camp. So whoever donate money, may the good Lord continue to bless you in the near future. Thank you so much. I have lots of to say, but I can't enough express my heartfelt gratitude and thank you to each and everyone. But from the bottom of my heart, I warmly and heartily thank you so much to each and every one of you, including Tamil Baptist Church. Thank you so much. Aji mo hapon nam kai te boin ho he thim ti le tun yang hoi nai masak pen yom ti ka het da na hin ki boi thoin gal ki ti chu ki wolo wa thu su ong hi sun ke wa jong lam kai ten ku kin bi se so nei pi pi zo kari si mo ri sak khat sa ka bol lo hi in pi ko transit kem da mai am sa pe na hong mai som kha zo lam ke to ting le in la do pi ya tai lip center ka tha na hi cái gọi là cái gì cái gì mấy thì biết sai cũng là đi à dài cho chúng tôi mấy nhóm cái tiền những thím tha đam pi cho cái xe nhìn nhau bên là xe đi nhìn buồn đăng đăng nhìn là lối thím trông chẳng này thím tí đi ngay thì ông lối là ý lo đam thì buồn nó đi nghe mấy cái bên sẽ pi à nó đăng số nghe pi anh đăng minis bỏ thì bồn hoa cái bồn đấy là như là bồn bỏ thì cái bồn bỏ bên cái thing này cho nó sẽ nam kai te ki boi thawin yong la tunia nam kai ho boi na tawang en vlog ki sang ki ti ki ha khalo to ka hin mi pia de ngai bo ti bo la chung su na ki ho he thim yang pa thim ti lo nam kai nang mu mi ki dang nam ka san ka experience ma sa nam ka ge in ya chu ong ka so ma jo si sungai ki patu thalengkan pungin pati ni mabanjong pati na bon kita ma ipan thina lam kai ten hilanga a sa yen thi ho ko boi pi ba nangam jong mi pia nga ho thi thia na het naw na thip naw lam chung chu ma nan pu do gia đình thiền thằng vợ mình pati no ban ma ngon tin ki ho da ta lung ma dong ji ne la sa ho yang nam ti yo ka lung kham ji ne ho ka be ji ai dunia film star ke poi hoi lang ke poi e ma ki pi na pathin ta le pi na siwa ai lam pi hung su do ai ti dunia no hung za dem ka mu do be khat sai ni chun pathin no ko do ai pui ma tin pa thu thale ni kan si ne chan cha kan tin mai ni pi na ni le kham na tu ya thakat na to thakat hi na tu ni ta bang ang kong ho sa gin hung si pi wa nang bi lo hi pathin na bu hang lang pha ni hung ki to mun ri tu hi tung đi hong wa rồi cái thôi nên anh là đinh lâm ngày tù kim thì xuân kia màn thằng họ này này những cái chú anh là điều ta thế đấy lúc kia chúng nó cái bệnh atau nang di san pe jalu tu ni khu hi ni khu pa ni pi tu hon na nào te ho chang chu le tu phat ta hi lai Saijang relief camp hi hong gela
ลำไก่เตะหัวจังหัวว่าก็คิมันสับว่ากับพัดก็ใจทีแต่ก็คิดเป็นมันกระทังวันนี้ให้สุดที่กินหันลามิงก็ให้เนี่ยว่าเนี่ยเราจะเราเทก็ให้ไปอันนี้คอมดิ้งก็ให้อื่นก็ให้ดิวรู้สิ่งนั้นมันทับทีนี้ดูเป็นนิสุทธิ์คือจำนั้นนิสุทธิ์ดูนี่ก็ตามนี่สุดเลยนี่น้องเตะหัวจังมาบ้านละอันก็ดิวที่อันไงตัวหัวลงไก่ก็ประเทศนั้นมันรอถึงสักตีนละตัวสังกันน้ำมือดึงว่าลงป่าสังป่าตัวนี้นั่นเป็นทางว่านั่นเป็นเพียงไงสกินให้จังอาจุเอวอิงว่านั่นยิ่งสุดมันก็ตาเว้ยโยตานะตัวไหนลังหน้ากี่ป้ามืออ้อเอ็นไว้ตาเดียวที่จะขันเน่าตัวช่วยไว้กี่แล้วโอ้ตัวโอ้โลลาตาเหยอยู่ไหนกี่ป้ามืออันนั้นดำเสียเลยลังหน้าอันนั้นลุงเนียวนี่กันบังกิดเท่าตัว ready kau nu ke bukai koi do pi ta na he ka chapa tenge de ne Ita bukan buka ka du dan wow this is we call it salad iron ba bun kilapan tawo bududun silang hime this is pork curry this is dal mehe koi pen na sorry tam okay they were standing in queue Tắm ra mán nó đầy đủ hả? Hả? Cái nào nó sắp có cái nào nó không làm còn nó không chìm đâu Chí mà. Đâu xem. hả cái hệ sinh em cô không cô xin cô nào sao sẽ làm gì đó xin các bạn xem để phát ăn cái chim mèo quá cả say say á cái tua hôm tới đi 지가 행동이에요. 예 해민 가래 အောင်이 이거 예 하나 끼워. Cái hôm mà tâm đây làm lâu không? nu bài tùy ta hin nhiều Nghe nghe con
Mẹ nó cái sọp thì đang căng căng căng. Anh ấy mình suốt làm cho cái suốt thế căn cặp đi cho căn cặp đi từ từ lên cặp đó mà sạch riêng Đó trăm cái số đi đó. cho nó cặp riêng không bắt riêng Hai nên niệm vô. Nào. Nó tụ này mơ. Ê, cái pan cái gì nghe? bye bye chả giống anh là nèo vin nó đủ nào vậy mô mẹ chú chú là có hôn thầy vin nghe hẹp po nó đủ nào vậy mô chú là có hôn thầy vin hậu sắp bia hai đứa con hậu sắp bia nó đủ này mô chú là bu mẹ có hôn thầy vin nó bùm nia không vô sa tua hi các cái lẽ đi về tan anh khoa sĩ xin tùy ta nên ta vô cho cái lẽ ta với ngài cầm than na đâm xe lưu tín cái bao mẹ ô ta ban dong la gon ta bang hin bol nghe ban do min ki một tu riêng riêng một tín thì nó đều hành ý mùi YouTube mà mang lâu đi ra này ta Kê là mẹ hôn pa. mẹ hôn pa tui ta hôn pa thêm mồ nghe kia là cái một tô cái tàu tê năm cái họ khôi vái lại từ đi na năm cái bút kia ta viên cái tên na chỉ vậy hình như hiểu chỉ ta viên cái tên thì là ngay khổ bơi ngô rút nó chỉ độ thầy lâu đi hết tiệt support mấy lần rồi con việc ta viên nghe đâm mũi tin cái một tô cái đồ tin na và thì là phát in pì viên tin Ole, dam salute. Some my friend from Saikul, they dropped me up to Eco Bazaar. We came by this auto. They came by this four-wheeler. This is what we call Eco Bazaar. Totally burned down. This is a check post. These are the security guard. Nu te ho pon tho vin hả ka tu no nan hang ka hong do ti lo ha ka chiong. Okay, you guys have seen all the videos and how we distribute money, how we cook food, and how we deal with the relief committee. Thank you so much for everyone who donate money. So as I have mentioned before, whoever wanna donate money for the relief game or any particular person, you guys are warmly welcome. Your helping hand is a must. And once again, thank you to each and everyone.
And last not but the least, thank you so much, Believer Church of Salem Vizag, and to Sister Amala and each and every one of church member present here, donating money. So relief camp committee, including church pastor, secretary, and village authority, they really express their thankful to you all, but they are speaking in our own dialect. So in future, we need your help again. Thank you so much and bye bye.